Ebarehe yahandikirwe 2012 by'ukwezi kwa kane 2021 eru kuhandikwa bamemba basakwe kuzo mu kitongore cyo kureberera za sakozo no mu ihanga bashaba ngo bacondoza hari chairman wa sako Mwevesa Emmanuel hamwe na Apofia Aine abo barukujina no gukoza sente za sako nkuko barukwenda zagumza muzitarho ninga baba tashobori yuko byagenze be ikibancho manisa ngo bakutware bakutabaza abo kuba memba wena yaenda nakutabaza abo kuba nabariki abari memba bamemba bagira ngo kumanya ngusako yabe fire umurikiko rehereze kubaho kandi orubarwaniremo bakashanga miliyoni zuru kwikamagana abere zitaro abo katwamara imyaka yenga tutakatunga gakasente kona amago umuntu orukutama nabatu reporting ya losses now hata mwamwe portfolio ya 2 billion mutakora wonangwa amagoba no mwaka mutahire dividend okwa dividend is one thing konka trisito mukore profit mureke kora losses because every time mwakora loss nikimanyisa ngo esente kona natire umutwaro hata nazagaze kanani niye nabense kultari wa supervisor nashange bitakugenda je nabihandika kandi babintu bakoraje nabyo twabihandika tugambiro na chairman wa sako ya kitagada kandi yagira ngo bamemba bakabara ku bisente hati waza toto ushanga toto yeje yabiriri bishatu 19 n'esente exactly ne balancing ni miliyoni 8 emitwari 15 15 runana 98 nkeza bezore ko kuri yakutandika Mwevesa zirenga sente ziri kwingana emitwaro 8 zahandikirwa mu baruhango natwara buri sande ngo bamemba no bagire ngo aguma zitware nka transport azejo niba bagamba ngo ntuyereze this money zikaprovingwa na kugitarugo uko muntu kubasa kwehereza sente estarebe mukigenda aba bahakanise byo kugira ngo manager wasaka kaherezo mushija we Armstrong David miliyoni 20 atyo nawe yahereza miliyoni 15 nkarone ngo konkatina basayiningire umushije gwa katoyininga sakwezi umwaka gwa 2011 kandi rone yibarugamba ko umuloni sayiko ya sakwezi ni wahina binta hinironi ya mwenda so atwire na twararoni nkaburijo ayine mugabo so aho kintu kumanya cyenini abatire information eje kibari bagezeho kumanyisa cyenini gasha kwa Mike twakire